Mase ngiyaphinda ngizakule ndaba kaMax ngizwile abantu bengitshela bethi angikhuluma udaba likaMax mina khona udaba engilikhulumayo khona udaba engathanda ukuthi ngizolikhuluma la social media engithanda ukulikhuluma behind the scene olikaMax luludaba olukhulunywa behind the scene kakhulu la Max udaba olukhulunywa la ngoba yindaba la kunabantu abaphaphawula cabanga nje manje kusuka umnomzane lapha wakamhlongo uSipho Mhlongo umnomzane othembekile and onikezwe ngisho isikhundla sokuthi ahole amabutho kodwa wenza the biggest mistake ever uhlule ukuhlukanisa ukuthi contact with social media mase kuba khona lokho okukhulunywa ngasese egawini uyabona le yankulumo eyenziwe umhlongo loya uma ezoyikhuluma ngasese ekhuluma namabutho iright le yankulumo ayikhulumile ukuthi siyamfuna lo mfana kumele atholakala kumele aqolise ukisini uma ngenjalo impilo yakhe isengcupheni kuyophela inhlamvu sesihambile sayombheka embumbulu sambheka eMayville ithimbe lisegoli alihambe liyombheka ayikhulunywa yonkulumo baba ngicela nawe ube la manje ngoba usuthatha isinqumo sokukhuluma public kunezinto ze-public kunezinto zaseceleni leyo inkulumo yaseceleni uyabo manje uzimplicate uziqedile baba lapho Sipho noma bangaqinisa idolo abasondelene nawe izwa ngami uziqedile kuimplicate angikwenzela isibonelo nje ekuthiwa besuka amabutho asegoli akholelwa kuwena aye kuMax afika mthatha uMax angamlimazi amlethe kunina uaware ukuthi ine charge yonke ibizwa ngekidnap abantu abanemali aba behind uMax bebengani challenge baba ngokwe court bebengani challenge nanoma ingayiphi indlela ibizwa ngekidnap esikhathini esiphila kusona into elawulayo umthetho ingalo yomthetho baba ayihluleki futhi yinde uyabona njengoba nje indlunkulu kuhulumeni okuyena oyinakekelayo ngebudget noma futhi nenkingi indlunkulu kumele ibike kumele comply nomthetho kahulumeni kodwa mawuzobiza isithangamo sezindaba ukhulume ngathi ukhuluma ngesikhathi soshaka manje urongi baba not understanding ukuthi who is watching khona abantu abathanda umuntu wrong noma right khona abantu abathanda uMax wrong noma right khona ithimbe elikhulu baba elinamandla elisemva kaMax makhanya ngiyanitshela mina elinamandla engafuni hlobo ngoMax ngiyasho mina uma uzokhuluma budlapha kanje baba awubeki impilo kaMax engcupheni ubeka ngisho yakho engcupheni ngoba khona abantu abamthandayo khona amaphoyisa abelo ubulungiswa awukwazi nje ukukhuluma ukuthi ubuyofuna umuntu uthumela abantu ukuthi abafuna umuntu hayi baba ngeke baba ubukhosi abusaphathwa kanjalo manje khohlwa baba khohlwa ngenhlanhla ngoba nakhona ebuthweni khona abantu abahlakaniphile mhlawumbe aka understand lokhuzana umhlongo lapha ibutho alisakhiwe yiqhaza ezingenangondo manje ibutho lakhiwa abanomzana lakhiwa abantu abafundile lakhiwa abantu abazimpi lakhiwa abantu abanakekela umndeni lakhiwa abantu ababaholi akusebona abantu abahosikotheni ongavela ubahlohle nje bese beyahlohleka ezelizathi ibutho lamanje alisafani nebutho lakudala elamanje ibutho baba liyabuza ukuthi why ukuthi ke azikho nezindlela besingazenza akukho yini imigude besingayilandela yangaphakathi bengeke nimhlambe silalela ungangezwe lakhe akhiphizwe mase khulumile ungangezwe lakhe wonke ke abadidiyeli nenduna they are bound to respect okamhlokombani umntwana kodwa uma ngalikhiphi ungangezwe lakhe izwi uyabona yini ukuthi baba nawe lapho uzidayisa wena yourself ngoba khona abantu ababaholi ngempela khona abantu ababaholi abayi-understandayo i-social media ukuthi mawukhuluma la who is watching baba kubuka ama-retired judge la uyabona kubuka o-president la uyabona kubuka o-commissioner la kubuka o-command kubuka o-advocate la kubuka baba iqhwaga
kubuka inkabi yabona kubuka ama mafia. You can't just go to social media and command into eyingozi as you please Mhlongo. Kahle kahle Mhlongo laba ukuzunga implicate lento ubuyi deserve ukwenza something like a public apology. Ngoba sinathi sithule siyabuka. Uyabona mina ogada indaba kaMax ogada angiyiphawuli noma kanjani. Ngoba mase ngiyiphawula ngiyiphawula kanye ngiphinde futhi yenzeke. Mina mangaphawula kanye indaba kaMax ngikaphinde uzwe kuthiwa uthe kwisilo ngoba ngeke ngize ngilwe naye but ngiyomtshela ama facts ngeke ngize ngimsabise ngiyomtshela ama facts ukuthi Max umuntu bese sihlalweni kuba kanje kube kanje and mase sihlalweni bakhona basuke besi challenge sihlalo abasichallengeayo basebenzisa abantu abakanje kanje mina ngiyokhuluma kanye kodwa ngeke ngikhulume no Max mina manje esasatshisiwe ngoba ngifuna bengathi nami ngiyasaba ngeke ngiyenze lonto kungcono umuntu othi sicela abantu abangakhuza uMax baphumele obala bamkhuza ngoba uMax wa declare wathi angakhuza uJacob Zuma wathi nami ngamkhuza wathi nokhuzana ngamkhuza kunabantu abawu3 akekho osaphumele ku social media wathi ngiyakhuza Max akekho washo wathi mina hayi ukuthi angikhuzeki kodwa kunabantu abawu3 wangibala waba Jacob Zuma waba ukhuzana uma kuuthi uMax niyabotha uyadlebela nje nihlulwa yini ukuxhumana nalabantu asho wathi bangamkhuza laba u3 lapha bese soba u3 sithi sihlulekile ukumkhuza njengamanje mina ngakahlule ukukhuza uMax mina myself ngakahluleki ukhuzana ngakahlule ukukhuza uMax uJacob Zuma ngakahlule ukukhuza uMax yabo umehluko sifuna ukuthi mase simkhuza thina simkhuze sazi ukuthi uwoneni ngoba nami ngifuna ukuvele ngikhuza umuntu ngoba ngithi ukhulumile ekubeni vele ilokhuzana social media kuyinto okukhuluma bahlale bekhuluma abantu bahlale beyisana kuma comment bayisa abantu uyabo nakuma comment bayisa abantu angazi bambizanga ngakura maphosa bethu nekhala elicijile angimazi uJacob Zuma abantu bamthuka kangaki bethi udle imali benomona ngomuza wakhe Jacob Zuma angibazi abantu ukuthi uShembe bamthuke kangaki abantu uShembe angazi ukuthi abantu inkonzo yompostoli bayithuke kangaki inkonzo yompostoli inkonzo uyabona abantu nje vele bayeyisa abantu kodwa uma ngaqhamuka instructions ethi akakhuza uMax mina myself ngihluleka ukumkhuza mina myself nje ngihluleka ukumkhuza daga so uyabona ke masekujonjwa sekuthiwa kufuna kuthunyelwa amabutho alikho ibutho elingavele lithunyelwe ngeyona inkabi ibutho lengampela lifuna ukuthi leso sinqumo kufike kanjani kusona kungabe indlulamithi iyasazi leso sinqumo indlulamithi uma kuthiwa indlulamithi sinqumo iyasazi sebeyaqala kamabutho aseyanyakaza waphana amabutho ahlangene nje ngendlulamithi akube indlulamithi ezokhipha iorder ibiza ingqungquthela ibabiza abadidiyeli ihlale phansi nawo ithi sengikhathele ikhala indlulamithi bese beyaqala abadidiyeli beyodla intelezi bese bethi siyamfuna umfana okwamanje indlulamithi asikayizwa thina ikhala nathi sikahluleki futhi ukukhuza ngoba deep down vele nathi asifuni mina ke myself angakhulumela abantu mina ngifuna indlulamithi phela angena umuntu othi mayiqala into mase kuthiwa uyahluleka mase ngithe mina ngiyamkhuza uMax ngekubuka ngimfunga uma ngeke ngivume kuthiwe ngihlulekile ngeke kuthiwe ngihluleka ukukhuza ngeke yenzeke lonto kodwa mangabe ngizokhuza ufuna ngazi ukuthi ngimkhuza kwini ukuze ngingathi mangimkhuza athi yena hayi ngikhuluma iqiniso bese mina ngingakwazi ukumprove ukuthi wrong ngifuna umuntu ozongiprovela mina ukuthi into esho Max is wrong bese it's Max lento isho yamanga noma kuthiwe cha zikho wrong kodwa kune clause ekhona
eyokuthi awukhulumi kanje ngomuntu omholi mase sithi okay ke kungaphinde kukhulunywe ngabaholi angakhulunywa ngopresident angakhulunywa ngeformer president ngoba kunenhlambe ezike zize kuJacob Zuma ubotha sifuni thina esiyofa lefa khona umsholozi ubotha sifuni lezi inhlambe kodwa abantu ayikho indlela ongabavimba ngayo ngoba bathi bane freedom of speech yabo ukukhulunywa ngoba amaphosta kuumholi kukhulunywa ngomalema kuumholi ubotha sifuni yana because la muntu kunabantu abakhoyelela kuyena khulunywe kodwa show me looking back wena onyanya ufaka off mina ngizwa ngempatha mina qala ngakufakela nangisikisa yabo and mhlambe khona into abangayi understand abantu uyabona indlela yokuyidefenda kumuntu ekuthiwa uyakufuna sengisho nje under general knowledge umuntu makuthiwa uyakufuna the best way yokuzidefenda ukuthi umfune nawe athi yokufuna ngale nawe ubuyomfuna ngapha iyona best way yokuzidefenda kumuntu okufunayo and leyo ndlela leyo ile ndlela esusimpi kuze kuthiwe kuyaliwa khona amabutha angane ngoba njengoba ehamba nje uma sekukhuluma kanje unayo impese emva kwakhe kodwa mase ngimkhuza mina kwaliyo impese emva kwakho mina ngathi fuck off kuyona kwaliyo impese emva kwakhe ngithi ayi fuck off mawukuthi leyo mpiko ayona ihloniphi futhi mase ngimkhuza mina uMax ngafaka ufisa ngishiya impethu emva kwakhe mina myself futhi mina mangimkhuzile ungaphela u5 months engazange athi kwisilo myself futhi bengakhuzwa umsholozi ngineshow kungenzeka same things ngineshow ngoba we are the men of principles sidlala thina sigweba kabili sigweba emhlabeni sigweba ezulwini sigweba kabili nje so nje bengithi ake ngiyithinte leyo nto le ngeke ngiyithinte leyo nto yokuthi umhlongo loya kumele ayenze public apology ukuze angagcini egaxele into engahlangene naso ukushela ulimi nje but akayi understandanga i-social media understandanga mina ke unfortunately ngeke ngize ngiyigxeke Inhlaka Productions ngeke ngigxekele yona Inhlaka Productions ngoba yindaba abantu bezindaba bayifuna ishisa zinjalo ngeke ngigxeke nje ngihlakaniphe kakhulu ukuthi ngathi ngigxeke Inhlaka Productions ibone nje ithuba yakusebenza ya publish ngeke ngigxeke mina umsebenzi okwayo impela ukuthi uthole indaba ezishisayo angishoni le nale kodwa na umhlongo nje bengabe bekhona abaclose kuyena abasondele bese enza nje i-public apology in future abamqeqeshe nge-social media okwamanje he is not well trained abamqeqeshe kumhlongo ngoba into ayi-addressayo vele izinto akumele ayi-address njengomdidiyeli but funa benendlela yokuzi-addressa abe nendlela show me looking back hayi ukuthi avela suka bezithangama ihlalo la kube nama-microphone khulunywe intombazane iphawula intombazane ithi uMax uyafuna yindaba bahlulwa yini ukupopola ukuthi akekho umuntu ongaba nesibindi esinje bengekho nawe semva kwakhe uma kuthiwa uMax uyakohlasela kunecala elilandelayo le-kidnap bahlulwa yini uku-understand lona hayi mhlongo ubekhelesi baba ne kodwa mina-ke ngoba ngiyakubona ukuthi kona unabo ubuleader umehluko nje wonke umuntu kuyenzeka phela dideke emhlabeni kube khona into encane emuthi ngineshow ukuthi uzolilungisa iphutha lakho in future nje ngeke uphinde uyenze mistake efanayo cabanga nje unezingane unomndeni unayo yonke into uyofuna ingane yomunye umuntu usukhohle ukuthi nawe unezingane nawe unezingane nawe unomndeni uzothi uyofuna ingane yomunye umuntu ngane kube kusuka abantu ngane beyofuna ingane yakho nawe ngapha uzothini ubeka impilo yezingane zakhe engcupheni babangena sidingo nge-social media nje kuphela ngoba phela uhlala uhamba nezingane zakho la ukhona uzothi uyofuna yomuntu kanti abanikazi baleyo ngane nabo bazofuna yakho uzothini hayi mhlongo ubekhelesi baba ukhulume ngazi ukuthi nje baba wena la uyabo you call a shot yabo but ngiyaxolisela ke mina bona bonke abanye abantu ngiyaxolisela futhi bangalokho bekulandela ngalento sengikhulumile mase kukhulume mina kukhuluma ukugcina